dak itu mah chief minister kahai sekian yang lo etiare pora সংগৃহীত ৰাজহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে বিত্ত বিভাগে মুকলি কৰিব পুঁজি বিটিআৰ কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত পৰিষদ ডিমা হাছাও স্বায়ত্ত পৰিষদক নিজা ৰাজহ সংগ্ৰহত অধিক গুৰুত্ব দিবলৈ নিৰ্দেশ মানে কাউন্সিল বঞ্জাকন পসাম্পি ওইলু নামথা ৰেভিনিউ চিৰুং এমেথা ৰেভিনিউ নাপনা চিৰুং পো Kol pura tulibo, na pernah cirung po. Ladak bang, itu non ke. Kita iklan emu pernah ni pulau 18 Julai sih iklan. Agos sudah lu. People yang tu nanti je dah, paper cip ham jo. Ni dah bang Kongres nanti je mana pu. APSLC nanti je mana pu. BJP tu dah bari bari lah. Council tu tu nanti nu dak lah pusat. Hala kapre ka leader tum nengi me mati hat nengi ji me ne puno kapre ka song do mati KCS to KLA to hoga ha rom sar me to pula tum nengi ji me ne pusi itu nengi je dalo athene tu nengi lo pula tap nang tum ke election ji pai jama se nengi pusi na pu asini da seta pinianing hong lo nengi ba we bak ta sahos have nengi hai ba we athe chief minister se nengi mati माला सो चीफ मिनिस्टर फन काउंटर है तनी तुम पूजे बंके लगे चोकचे चीफ मिनिस्टर ला सोलम कने ये बंके नामे था खजाना पे चिरुंगरा नामे था टैक्स चिरुंगरा चिसोला इनन पो बंके लगे चोकचे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ला सोन लगे तोकली चीफ मिनिस्टर चीनी ने मा ला सोलम चीफ मिनिस्टर चीनी ना पो अथेला चीफ मिनिस्टर के नोना दला सो कॉन्स्टिट्यूशन लाडले ला लाडे तो पुले लग कपरे सीता लगे असम सोर बनता एक पैसा लग कई तरह पिपे कोने पलो काउंसिल पैसा के वांगे है इंडिया गवर्नमेंट पेन फाइनेंस कमीशन पेन से दाक नंग पिपो ट्राइबल फरमान पेन नंग पिपो असम सोर गहला से नंग थक चों लाहलु असम गवर्नमेंट से दाक पेने पैसा इसी बाग नंग पिपो अकाम हमलु पिनी यों से Council sor pipuna nang pipu, jong si chief minister pipuna nang pipu, ulutan nili hadak debate, nang pipelo, ame thana jepi doro ne Assam government ke, ulutan lang tum da tax cirung rak, cisorai no ini India government pen halap, posa ke cithak po bang cithak nang nilu, nili puja bang, Assam jepi doro ke. Councilor sorjong sih methang cipedor nang po dak cirung pe menang po prute nang Assam state government tunta Assam ang bong tax cirung ra central government pan hang hedanun government ka solai ye fanan ke hala hello mati alam ajukti lo pute lain asi ye tum krodre la bang ke ye disi bane krokelo chok che pos ke pu bang claim ne la le ka preglam bang si government bang si council solai Sita labang solan the chief minister kening dia bang ke chokchi hala hello ni tum ke la chiek ban si pupo alam pe ding wel athe article labang konon article 271 along sit tok ang Indian constitution article 271 along sit tok ang lo mane दाग फन के अथे सिक्स शिड्यूल पुलते सोनी हॉर्मू से पचरा अल्लाह था इली तुम चीनी नहीं सोनी हॉर्मू माने पिलो आर्टिकल 244 इसी के 244 2 1 2 2 नसे 2 बंगाली तुम लो आर्टिकल 244 2 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया अलामत हिपी हदा के टॉप Lasi, hala artikel 244 tiu bangke administration of Hancholo. Kona pen lo posaka wahi po bangke hadak tokte. Lasi 271 bang kunang tok pitulo. Dak pen si posawang po. Tribal area government solai ye par bangke artikel 271 pen si posawang po. Apen kusana posawang po. Consolidated of Fund of India
hala bangke tok lo state fan pipo state tumsi council fan pina po lapen state fan ki pina ye council fan ke pina ye pangke grant in loan kali kijo जे तो कार्बियान नो ले नो अनके कार्बियान तो मास काउंसिल पेन का संजे अच्छा कोंडो नसी तंगे लाबांसो पीजीआर नो ले पुथा के बताई कार्बियान नो रात पेन चेसों लो पीजीआर नो ले एविक्शन नजीबो बताई चेसों डेरा फिस्ता में नो पुआन स्ता में कार्बियान नो तो मास काउंसिल पेन लाबांसो पीजीआर नो ले एविक्शन सेरे का पुथा में हिन eviction notice pialo bro mo ningelo notice pialo bang high court long case pidam de amat high court lam supreme court lam prote marsom eviction only place pugali stay order mo hearing the poja do po pima hearing hala soteng number 1 lo de na lerju pamino ala bangke podokhep deng er lo notice pier lo bang high court long case pm de lo na sing hon ko lagi si stay order ke wan ke umko ini dia sih stay order cuma stay order ke cuma 70 hum kora hini so selo dolo lake che thana lo bata hini lo case ki pc acha jolo na so case na keto lo sida mi movement na ngi hala non tribal non tribal long le la tribal to non tribal ke chodong le ba namlong le pilong le ये सब pilong le sida mi dak itu no isia polisi isia game man do game mane isia ki pilong do non tribal to ba mane tribal ro suman en ko kalau soro so men pen nam red tila bande but sida mi aku nang dam elo bote non tribal to no ke en lo bote no so itu ka bitinge ni mane so kan en to ko ala ki so to beti seba so ke biar loge sih bilang kursi itu berarti, jadi harus solo so ke tribal ke dalam aja, kursi mana pandai cita orang mana kumar cita orang lo berarti lagi ke dalam aja sih, so student itu council itu dalam mati kita yang boleh council sort denga lo punili da kan ngi dalo sita nili parju lo asola cm phansa julo so case pilo kosol no tu claim se councilors or project para elo henceforth non per banke la mane kar bp sita la phanke longle amen la phanke longle people ali last word ni dah cuba dari sisi yang benar dulu ya tapi practically bagi hari nonta la di fulom dah kerong kenapa ke itu jimin ni pilan namun lah masih dia aku tuh nggak sih yang bagi kita dari dulu karena bukan kita tapi ada dulu tapi practically bang langgam lo putih nonta hari kenapa ke jimin ni pilan masih langsung bos tuh alam sih nih itu langgam mah notification baru isi kita nggak tanggal aku Islam tanggal dulu mah ini kan tuh council isi long jepra elo prote lage an lo mate notice pina po mate se notice bang pine ne ta juje da lo se ta council isi long jepra elo number 1 lo council isi long jepra elo prote la so an lo prote la ta se ta council governor pe approval nahi arol lo lage jala governor approval long le ma ala hello la pentun kar biaron da do sor lo ke bang hem sor bumati na see almost all kar biatum bang ke lo mangge alang bang ke ningkang sampen people sita heritage pu bang bakbi puarni akhi pu hai ala thakpan pe lapu ase la bang ke kaching so ching hon pu cholo sita alam bang ke mane alang bang long du nyu put bang lopot alang phana pos pinu dak ala kali tum da la hello opinion bang yes disi banta pen la ka do thiji pusi land reform committee pu salam lo ni cm de ho chairman ga ala chandrakant terang xmla phangsi setak pijuru ne dalo pleng ne dalo party ya chitim nang thak dak ma kak phun lo ni pandanang
sia na pisun tu lo masih tok sedel na re nis lo pisun teng aita nang long liep puta long lo 1913 son sita la solong le ken na ta non tribal khala ta non tribal ke nam ye bang ta la ke aron chok chi nasis sitimon sivian bang ta long le chi georgi pulo non tribal ban hala ta jor long le del lo na pen la so non tribal to non tribal bang ta long le chi georgi puta long del dak ki puta la son helu dak la so puta long ki puta la son la so posigi court lo hala supreme court tum ta high court tum ta la so ang deng long sin court lo asip council keram dali council ka hai dakali ka ron si ka hai lu karbiang lo aron si ka hai lu karbiang lo ain si long le puta ke hai lu si mu ke cheng si ta ni lipulo aron pen karbiang long council of han ke bab khasi jancha hills miju atuma phana bangke arona teng pen long le putak eviction po long le ke che rai po putak bangke aja kong pi pemi transfer long nasin onda nang tuma media hoi pen i chuning rije bangke karbiang long autonomous council non do bom tunta jaga thani je ber nang tumke alienation of land SDC tunge wan der lo lamat labang so abang ke long le ki george phansin nang tunge wan ya sispana tanili pulo alienation of land le jakong lewan det pusita labang soron bang vir velu longli jor longli po bang ki vir velu lo hala so ajakong wan det alienation of land po jakong wan det masi labang soron bang phan supersede de ji po lamogi jaga thar kon tamo thek ne thek thin ni li lo chi ni de pelu sita isya power wan lupa la fan supersede de ji pu avelo lagi autonomous de long lo sita labang so long le ron fan ke supersede selu hala bang do la so long ajakong man ke autonomous de le wan se dong thip thelu lagi la war chor chelu hala hello litum long le putha bang ke asi council pha chu ningri bang ta mahu maha bhul bhal pada tini pedat pedat pusita non alienation of land aputha ka ek selam bom lu pusi pulo la so ek selam hut labang so bang la bang ke hat labang phan pang ke phlanu ne de nai hala bang ke ku pichho alienation of land ke wan ke alienation of land pa ajakong wan we blote home government pen India government pen Karbi along along le acquisition pu khang ni acquisition aja kong alienation of land aja kong bang van der de plute land acquisition aja kong dak of that pu asi hala bang so ron ASDC hut van lo soni lena pu thak van lo isige alienation of land lapen isige land reform aja kong ta franga wadet asi wan lo non dai tum la so long le bang tum pima ga wi willing wi lo aso se strong labang so aja kong phan aso se pa strong ye phan bang si hala alienation of land lapen land reform aja kong bang wanang ko hala ka state government aja kong pena sita state ni tum long le de lo po ni tum long le bang ke non ma ke cherai long pamina ye po si la so aja kong bang wanang one del lo non mission lo council si competent authority lo to acquire land in Karbi Anglong and West Karbi Anglong hala asam soru ne lo ngi hala hello exact alam the bang ta jaga tu stabare lo pe kam tha parlin tha bare jaga tha to parlin tha bare lo mani bang la pusin ngi lo ta exact bang la no na press me du tang pusin li la haita ngi pon si del lo an par bang ke बताए थोम हाई कोर्ट लोग पेन सुप्रीम कोर्ट लोग केस चेदान हला मोस्ट इम्पोर्टेंट ला सोबा सिटीमोन सिवियन पेन यूनाइटेड खासी एंड जेंटा हिल्स सब केस लोंगली ट्रांसफर केस अमसे हला सो केस बंग हो हा के पुआ बंग के
High Court ta Supreme Court la so court la so regulations ke court judgment ki pihut a reference one olo ha British Privy Council ta la son ta hen ta pua a reference one olo sita last judgment ki pi ke la so kitab along a rules ateng se Indian Supreme Court ta adjustment ki pi upilo adjustment pi bang ke non tribal aphan nang tum longli jor longli but tribal non tribal to non tribal ta jor longli ake sini do hada asila so ake bang popularly muni tuma chini bang ke Sitimon Sevian versus United Khasi and Gentile Hills case longli transfer case ma dagli tum kar biang long ke thegare tum bang ke lang pe melone lang pe melone lang ta buji jedalone ke pilone alam theban athe court tum ke one page two page pele pe tangat kali piding pik page cap pacing ko to page pokep to pu bad bisar add a pc hal last ke adjustment tipo son pe nak se ke lang ta buji jedalone mate lang pe me medalone mate thek pe me ta mane kethan parlin chinam lone hala bang chin dalu sta dak se than tabare jaiga thar pulo high court council se hai हमने बang pulo council ramde हमने bang pulo hala so case pe na jo itum na so kitab ta ja ke tume claim nulu daga rules ta claim nulu la sonta mane pu chok jam ja sita ho pet high court pen supreme court atum ke labang so ron si nanga pithir pilu labang so ron la mane Mikir Hills Transfer of Land Act 1959 la so ron si High Court ke Supreme Court ke nang pithir pi puthi blo tribal pe non tribal longle pilongle non tribal frank ben daga do ta tu inu munit ke hala madhop mandhos po munit la non tribal ha silong long sigidu tok tengah ta ne lai ke sita alam bang ke to ite to ta mandhos hala ke non tribal amen lo mandhos MADHOJ mandhos hala so mine bang ka silong long sigidu lo 1913 se potakelong megalo thakre relang jata belang 1913 son si hala so mandhos pomira bangke potakalong amat ki jorji pothu bangke penia kuri pa kurlo ke kuri non tribal amat council sor ta kroy dunde inur phane kroy dunde same alam thelo katestingi pune pilene meghalaya sorta sita inura bahini do hada inur phane kroy dun de non tribal to non tribal transfer ji pulo inur phane kroy ho inur phane kroy de 1965 la so a kisti picheng namasi hala longle ki long nahi hai tu bang ke case pe andar lo transfer ji po bang ta mandhos po munere bang ta case pe andar lo high court lo ha supreme court lo jen ni ke 1913 si ni ke long le putak lo non meghala sengdel ni dak putak lo ali apol ne hob urti apone jolong nang po la kalang case pe lo ta high court supreme court pen pulo la kali lagi adak ke aron thigelo hala sulpen ta do Schedule District Act 1874 pensil British government तुमसे अरोन पे ठिकान देल हसीला का 1913 ना काम चोट कली हाँ 1874